tamnani Casify Supercell ni tui nongno tabogang mane di mobile order na nang to muchunga hangang Casify Supercell ni ngai nongno phunogiri nai tongari ingkana di nor plus sekang o apps no download khaido Casify Supercell nai ingke a jaga o jeta o jaga tongnai di bulk mobile ni tongo bulk mobile iko momo gor thanai do oro thangei mobile kwbangma phainai phaika hangke nok tam phain de jaga o jemon romdi obongka iPhone 14 Pro Max nangtak mono paina bole paina hangke nok tam khainai o jaga share button tongo o share button thangei o jaga thangi norokani WhatsApp o share khaidi WhatsApp o share khaidi jika WhatsApp o share khaiga hingga kaino anga link o habai nongno order khainai order ni charge hingga 500 taka mane abo COD charge tei ani charge soho aba haika hingke oro grade grade C tongo do hingke grade A o hingga kai ang nongno phunugano grade A ni mobile hingga pura new aba hai manai ang nongno phunugri mane nokobo ke saimandi grade A o nang kuno function kuno defect koroi bujiga ikono oro porinai mano kuno hingkai grade A grade B plus o kisa minor scratch tong kisa kirijak tongnai mobile second hand mobile ni kok sai tongo do hingkai grade B o tongo kisa scratch robo hingkai super good obo pura kaham manai mo warranty manai 6 month warranty manai hingkai teka tongo nongno phunugano grading in view thangi nog ni mo nai mano do hingkai ikoro grade tong kwbangma grade tongo o jaga o hingkai grade D bo kaham no grade D o hingka borok sawo sim tere kisa nosto ungjak nai hingke tei o je button kisa gongnai hini sawa haifano kaham no phaio norok video nugya hongkhe norok description o link rinibana hingke obo haike nai norok bulk mobile o select khaidi do select khaiei nahi safai translates from Hindi to English as no cleaning or asterisk asterisk no cleanliness nai do o jaga o tak no ri norok tamo mobile naina muchunga no tabo no comment box o thangi ang norok no phunugui rinai bini price bwsuk noma haika hingkai single ni mobile naina muchungo hingkai norok ano GPay ma khainai GPay 60 rupees nangnai hingke tabuk no live proof no phunuknai single mobile hingke kaham no tomahai bujika hingke single mobile to kaham no grade C plus grade B ama haita hingke tak no kaisa mobile ang phunukano norok paimano Android ama hai romdi tabuk Poco M2 Pro kaha tongo to hingkai abo bui paisika hingke teka tongo o jaga Samsung Galaxy S20 o 8GB hingke 128GB ROM moni dam 5240 taka bujika hingke bini photo bo ma hai nongno phunugui ribana iko photo naidi bujika da hingkai obo khai back omo hai nai nai kisa kisa kirijak nai ning display paltogoi nahana thikai mano tama haika obo grade D plus bin dam 5240 taka charge soha amtui thangkalai na 5500 rok thangkalai ta ama hai hingkai obo wngkha Samsung Galaxy hingkai tabuk norok kebo naina muchunga hingkai no comment khai sai mano no Realme 12 Pro tong kaisa do ang like return money kemudian Realme tongade
ang teo sa san jo live fan do tawag kani time ko do ha 1 plus 9 purut ko hetongo iko mo 1 plus ni busuk dam dong nai narang di oda go okay paina muchung dam ga no plus ra no oba thangai q3 ko check hadi q3 ko মানে ও মোবাইলে তাম তাম ফাংশন কাহাম তাম তাম হামে জন সিজাক দङ इनके आबो हाइनो शप पायो दो इनके आबोना किसा नाइनो पाइगी सेकेंड हैंड मोबाइल बा इनके इको बैक पैनल नों मा पाल दंनाय बैक पैनल मते आबो हाय इनके आबो ग्रेड डी माइनस आबो बगे नो ग्रेड डी माइनस उताना हादि दंना हाना इनके ग्रेड बी सी डी आबोना हामानो ग्रेड ए गिथिसे दाम नांनाय आबो गपुरा original no फाइनाय आबो हाय इनके तो जदि केबो फोन नाइना मुसुगि दङ इनके अल लाइफ नि बिसिंगो नर खाना सारि बो मोबाइल बो मुं सिरिदि कमेन्ट आं दङ लाइफ फुनुगान आबो हाय ये कैसा इन्फिनिक्स कैसा नया ना